Kei te ki ngā taiapa i ngā kanohi o te hunga e pā o hoana mō ngā pōtitanga ā-rohe. Engari kei te tīmata Mihi-Rose Tipene i tana kaupapa mā te hikoe haere i ngā tiriti o Ōtautahi ki te Rāwhiti. I do think it's about time that we did have more Māori, more wahine and younger-ish generation on those seats at the community board table. Nō tēnei marama I uru atua Tipene ki te pōtitanga ā-rohe mo te poari hapori I te takiwā o Burwood. Koinei te wāhi I tipu ake a ia. Ko tēnei tuku kāinga, mena nō te Rāwhiti koe, I mōhio ngā tangata kōwai, kei a rātou I tō tuara, I a koe I pirangi au ki te tū, he kanohi mahana mō rātou, me tētahi tangata e tai atu I ngā whānau katoa ki te haere mai, ki te kōrero, ki te whai atu I o rātou hara, mō hau, ki te tukuna tērā ki te tipu, kia whai kōrero mō rātou. I'm running for Burwood Community Board. Oh, good on Yes. you. Yeah. Ko tētahi ōna take, kia whakakanohitia te iwi Māori. I ngā kōwhiringatanga pōti o mua, I whakaroa kōwai nei tangata I tū, kōwai koutou, hiaha o koutou uara, kei hea ngā kanohi o rite kia hau. I think the biggest thing is we're just trying to get, well, more rangatahi registered to vote, and then actually voting and caring why they're voting. I've heard from door knocking recently that people are wanting buses back through Aronui because the only main routes are down Pages and then Wainoni, but you've got Avondale, there's not much there, and if you're walking late at night, it's there's just things like that. E ai ki te tatauranga o te kaunihera o Ōtautahi, neke atu I te 26 ngā tāngata e noho ana ki te wāhi o Burwood. E 26 pai hēneti o ēnei tangata, he tino rawa kore. Where's the tautoko to help them? So the community board can be those conduits for whānau to help them access services, but also know of different local initiatives that are happening so that they can access services and support. Nō te tau 2022 I pōti te 43 pai hēneti o ngā tāngata whaimana pōti ki Ōtautahi I ngā pōtitanga ā-rohe. Ko te mea nui mō Tipene, me whakapiki I tēnei nama. I guess begs the question, why are people not getting involved in voting for their local representatives? Or is it a case of there isn't enough information and it's not as accessible? For some people they go, I live in Aronui, I'm not in Burwood. It's actually Burwood Ward has a lot of different areas within it. There's a lot of barriers and information to break down, and I think if I can be somebody that can help make local government less foreign, then that's all I can really hope for. Ka tīmata te wāpōti a te iwa o Hepetema, a ka hono tonu a Tipene ki te hapori hei te rawa. Ora kairangi Nicholas, Tahu News. Yes, nice meeting you. All the best. Ko te reo